Kāore hea hurei nui atu I te whenua o Kōtirana I te Royal Edinburgh Military Tattoo. Kei taua ahurei ngā tohunga kapahaka 50 o te ao Māori e hāpai ake ana I te mahi a tāne rore. Kei a Orini Tipenelic tēnei pūrongo. Te tūtakitanga o te moko ki te moko. He tū whakahihi tēnei, hei kanohi kitia, mō mātua tupuna ki te wā kainga. Koinei te wā tuatahi kua whakawhāiti mai te 50 kaihaka o te wakahuia me te whānaua apanui ki runga o te pā maioro o Edinburgh. E he miharo, e wēnei tangata, he whakāturanga whakahira tēnei mō rātou. Nō reira, ka waimari e mātou te tū ki mua I tēnei minenga e aroha rawātu ki tēnei kaupapa te military tattoo. He oi he tūtahi ki ngā kai kanikani Highland toru te kaumā ono o te kāinga. The blend of the Scottish Highland dances and our kapahaka and the way that in terms of the music and poi and sticks and dances, I thought it was fantastic. Te kaumārua ngā rōpū ngahau mai ngā ope kātua hoa whenua o Āhia. Āwherika ki te Tonga. Tai atu ki ngā kokonga katoa o Piritana Nui. The storyline that went through about the Scots going around the world and then settling into the different places, and particularly the New Zealand piece. I thought that came across really well. Kātahi anō te kaupapa ka huataki ake he oi, kua mātaki kētia e te toru te kaumā mano tāngata I ngā rā e whā kua huri. E iwa mano ngā tāngata ka tae mai ki ngā whakangahau ia pō o tēnei o ngā kaupapa o tirā I te mutunga o ngā toru wiki, tata ki te 220 mano tāngata ka tae mai a 300 miriona ka mātaki I runga Pawaka Whakaata. Me te ngā kaunui o te hunga nei ki ngā hua o Aotearoa. Yeah, they were fantastic. Yeah, I think they were all outstanding. Very, very good. It's been brilliant. I tērā tau toa ai a Aotearoa I te taonga mo te ngahau makau a ngā kai whakangahau. He mea tūpono ka pērā anō I tēnei tau. Orini Tipenelic, Te Karere, Edinburgh.